Ku itariki 24 Ugushyingo mu mwaka w'1946 mu mujyi wa Burlington muri leta ya Vermont ho muri leta zunze ubumwe za Amerika havutse umwana w'umuhungu, ariko bisa nkaho yari avukanye seki mu ntekerezo ze. Akivuka yahawe izina rya Theodore Robert Cowell, ariko kubwo kurerwa n'umubyeyi utari se yaje kwitwa irindi zina rya kabiri, bityo amazina ye aba Theodore Robert Bundy. Uyu musore aho yaje gutandukana n'abandi uhura nabo nuko yishe abantu, cyane cyane abakobwa bari hejuru ya 30, akica umwe ku wundi kandi nta kibazo bafitanye. Mu mwaka w'1989 yarafashwe maze akatirwa urwo gupfa. Hanyuma mu masaha make inkona magana yahuraguwe zamumazemo umwuka. Iyo winjiye mu mateka usanga neza iyi nkuru ya Bundy ijya gusa neza n'iy'umugabo mu Rwanda wiyitaga Kazungu, nawe yivuganya abantu cyane cyane b'igitsina gore, abahora yuko ngo bamwe mu bagore bamwanduje virusi itera sida. Ibyizi nkuru ziteye ubwoba z'abasa nk'ababa batewe na sekibi, iyo tuzivuga twibuka ko bitari ibya vuba, iby'ubwicanyi, kuko mu myaka ya mbere y'iremwa ry'isi ingimbi Gahini yishe murumuna we Abeli amuziza kwishimirwa n'Imana. Ibi wabisanga mu Itangiriro ibice 4:8, aho handitse hati Gahini ajyana na murumuna we Abeli mu murima amwiciraho. Ibi byo kwicana bisa nk'ibifite umukurambere Gahini ni icyorezo cyakomeje kugwirira isi. Mu myaka yakurikiye irangira rya Eden dusanga mu nyandiko za Bibiliya. Mu Butaliyani tuhasanga umubiri w'umugabo ushyinguye umaze imyaka iri hejuru y'430 yitabye Imana. Ku mutwe w'uyu mugabo hariho ibyobo bibiri bisa nk'ibikomere by'ibyo bamukubitishije. Ibi byerekana izindi mfu za kera zakozwe n'abantu kuri bagenzi babo. Nanone mu myaka 2013 n'imyaka 2014 ishize muri site ya Jaber Sahaba, agace kari hagati ya Misiri ndetse na Sudani, hiciwe abantu benshi kuko hagendewe ku bushakashatsi bwakozwe habonetse imva rusange yasanzwemo 259. Benshi muri aba bari bafite imisumari ndetse n'imyambi mu magufa yabo. Imyaka yaragenze, imwe iraza indi iragenda, nuko mu mwaka w'1939 n'umwaka w'1945 abantu basaga miliyoni 70 bahitanywe n'urugomo rwatangijwe n'umunazi Hitler, aho yigabije isi agashaka kuyigira iye, maze abisi bose bamuviraho indi imwe, bohereza ibyaka umuriro ku butaka bwabo ndetse n'ubw'abaturanyi, maze bamara abaturanyi babo, abaturage babo ndetse n'isi muri rusange. Nyuma y'imyaka 45 bibaye nanone, ariko nyuma y'imyaka myinshi y'icengezamatwara ya bamwe bangisha abandi bakuranye, mu Rwanda mu minsi itari hejuru y'100 abantu barenga miliyoni barishwe bazira ko bavutse ari Abatutsi. Aya mahano yo kwambura abandi ubuzima nubwo twabonye ko atari ya hafi aha gusa, ariko muri iyi myaka ya hafi niho abantu bisha abandi ku bwinshi kandi nta mpamvu zifatika. Dore uko byari kugenda iki cyorezo cyo kwicana cyangwa se cy'urupfu kitibasiriye isi yacu. Mu myaka miliyari 4,500 ishize isi yacu ibayeho, yakabaye iriho abantu bari hagati ya miliyari 118 ndetse na miliyari 128, kuko isi imaze gupfusha abantu bari hagati ya miliyari 110 ndetse na miliyari 120 mu myaka imaze. Rero urumva neza uburyo ubutumwa bwo kuzura isi Imana yadushakagamo twakabaye twaresheje uyu muhigo. Gusa kubera iki cyorezo isi tuwe na miliyari 8 zirengaho gato zonyine. Iyo weguye ikoraniro ry'ibitabo byera mu kuva ibice 20 ku murongo wa 13 haranditse hati ntukice, you shall never murder. Iri ni itegeko rya 6 mu mategeko 10 y'Imana. None ko wisanze kuri iyi si nta ruhare nta n'icyo wakoze ngo hagere, kuki wumva ko wakura mugenzi wawe nawe wageze kimwe nkawe muri ubwo buzima? Dore menya ibyawe
kuko kwita ku bitakureba ni ishyari n'urwango bihera, kandi ngo ishyari ribanziriza kuroga. Cyo rero ca mu nzira itunganye, hato utazisanga kwa Sekibi uwemereye ubutura abakora batyo, ahubwo ukora ibitunganye, kabone n'iyo iryo juru ryaba ritabaho, ariko uzatambukana umucyo ku isi, kuko ntawe byishe. Reka dusorezane by'iki cyorezo, gusa ndabakunda. Gusa ariko nanabasaba umusanzu wo gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro bikurikira. Ndabakunda cyane naho gutaha.